Шубашкарды халықсен туслыхин жүрденже Чуваш наци конгрезе, халықсен наци буянлыхе, Раши буянлыхе проект пачынзе илне гранда халлана канашлу ертре. Шаврасы зельхушине конгрезен тада Чуваш енри халықсен ассамблеен ердюжизем, республика рабурнаган церле наци шиннызем буштарынчеш. Чуваш наци конгрезин президент Николай Угаслов палыртнадырых, шак гранда девше сибатневзем вище твады жол талбын заутна. Чынақта шав тапхырда Рашире бурнаган мінбур Чуваш семшен курумлай семдуза иртердеш. Николай Федоровичен пызық пулдарулық негура Европари наука академия на медаль бетислана. Чуваш енри халықсен ассамблеин ердюши Лев Кураков Угаслова республикран пірден біршинна Карл Маркс шуран рамба икшершол шитіне палыдума Германия ихраланыне білдерді. Пирен пердурда хушинже эшлемелле, тере Лев Пантелеймонович яланхилле хавгалануллан. Ыты регионзем хушинже пирен вуны шул маларах утсабы материалартмалла. Сумлывадысем конгресспа пердурдари ассамблеина тван телхен паянхи еврлахисене де азырхамасенжеш. ЧНК президентин грант проектчизембе ишлеген пулушагане Елена Светлая хабарлана дырых, иртне жул, вунике хастардан драган ушкан, Мурманскран Байкала шиди, тада халықсен наци пуянлыхе, Рашей пуянлыхе проектсене дратса, 5 миллионда шитчер аллы билікпен денгелік гранда девішіне. Юлашки жылзенже бір ялана халыға бірлештерез әнебетлері шлені бірін Николай Федорович Угасов қалайды, бірлікре войдезе қалайды. Шавымба да бір Чуваш халықненде, ты халығанде, шак бірлештерез әнебе, врач анбек пызы грант чердемар. Шав грант бірге қалазанде, балақ нумай бір регион зере баларцағыны, шидес күнсенжеге атпай бір Питер холнеге апыр, тада үтті жерде бола бар, онда да бір үтті терлі халық сенбе бірле болады бар. Чуваш наци конгрессе терлі халыға бірлештересі же хойшіне елзе шыршыв шайынже ішлеме бігене темелі. Вол уйырзабана укшаба Рашери халықсен нумай нацилі культуры ятла марафона духе. Манын халық, манын шыршыв ятпа адясен бұлдарулы хымырдывне. Пәдім Чувашсен агадуйне, пәдім Рашери Чуваш пиги, кемел сасы конкурсене ертері. Йылдах терлі халықсене явыштарза. Хидес күнзенже пидер хулынже пресс-конференции, куравзембе маштырлық сехетесем, тел бұлысем ергелене хыщын, Шавделебех, Тюмень, Саратов, Пенза дырхесене, Тударстанба Пушкыртстана, Крыма житме балырдать. Хамыр халыға бірзадевеген үйдусен батне даврынсан, Николай Угаслов Чуваш ысчахесене, Челхемерен хизепне, она врене стегенсен ешне, мінле үстермеллине, ашамышне, тванчерхене адесене врентне, мәнду магирлине, наука шайынде нендерюллен ширза барса, ядарлы ларура пақсадухма сенже. Хамырын еврықсемшінден деманманыне Валерий Клементьевта ширплецех калары. Ертне жолдағына бір, терлі шәрі жетсе, бір жол үшінже, пин шеніран ұтлай бір анкетізім жердардамар. Бире пожырғандарат, регион сенже, пирін ендешсене мін пожырғандарат, мінле сеню земвізем, мін жүклі халық бұрынадында, мінле шкулы земзі қыланзы олына, мінле литературу бағызы ғырашывзем. Шавынбай бір пызық анкетізім жердарзанде, халі шав итоги депірінде, бәдемле дүйі бұрат берін. Шавынбегех пугыра Чуваш наци конгрессен ширин билік шулхи эшхелі жинжен Алексей Леонтьев ширина книгебе балаштардеш. Наци юхымен хастары, ширин вичи шулхы бары хажадын теп редакторынже эшлене автор, история чонгыдарда стилеве мала хурза ширина книге, политолог сембе, этнолог сене, культуролог сембе, филолог сене керлі буласа әнендерет. Наци конгрессен пуштам жинже тонамай, Атнель Петрович Кузангай зембе, Виталий Петрович Саньял зембе, ергелі комитетчин члени болны, тюремне хучыны демелі, документ сем жирмашканынде, шамбада мажы бол материал шенемар. Куберрем жикеме же, нумай материал, пижелінсі духны хыбар хажатра. Ундай бір наци конгрессепе шихан, тюребе галазан официалы, менбур документ сене кіртмет тұрашны. Тень кыштақ юлма бұлдар, анжақта падемішлей зесін, калы бір тоғыр съезд асты бұғы бұлны берін, шаваслы бұғыва шиғыны менбур документ унда вырынашным. Асынна генеген хытлавне шидес вахытра уйрымын ертерме балырдашы. Чуваш яңғылары Марина Корягина, Вадим Владимиров.